tu dia mu itu. Latu lapar dah tokin itu pas musim habis sirarami di Jabu. Oh itu HP itu. Pasti bah. Itu. Oh itu maniti tu kamu itu. Oh, boy itu boy. Ning maniti pahek kora itu. Maniti pah ada maksud itu bah. Mau nanti sigaret. Kalau kamu jangan itu sigaret di tu parku di setengah bukus itu dah. Oh, boy itu boy. Ali di kamu hepeng nak asa hubungan non. Itu. Nasorok kidun ni Jalo kamu manun. Dok menutup parku di ngai botan noni dah. Dah itu dah. Oh, tahe. Oh, lo nape soni rok kepenong tu parku lapoi itu. Oh, itu. Atau apa itu dah? Melatih parjol itu. Asing itu anan. Maniti sigaret. Eli lagi kepeng nak. Naruh itu ini. Nah, ibu biar sigaret tiba. Di mana sigaret itu? Jadi lo kan stok buk sisa itu kan? Nang adong jadi sigaret itu. Dang arung jadi sigaret itu. Wah, sedang arung. Nak kosong lu sigaret songi dia lagi itu. Dang nasolong sigaret songi di situ. Makanin kan isi ujalo. Ida apa majuna sigaret satu ngabukus di itu anikku. Kalau di BG gua mulai itu si edang dia lusi. HP ala nagukit do HP utang muna di si. Iben edang dileang. Iya. Terbahaya maro godang utak ko roisi. Nahuli mi perkudi. Tang ilien di bawah utang unti Barang madilian natong itu ora. Itu sari ora sabukus utang sigaret itu. HP utang muna di si ngasaros 50.000. Jia HP putaran na model na. Asing itu on. Maka anu nang ulang marutang itu di ko di orang boy dibayar ho. Baru 150.000. Tang nasa boy bayar utak ki. Nasa dong hebekku. Hebat tipas ko di. Hebat sungguh diri masuk ni ton. Ngong tahu kamu sila kamu marutang 2 minggu. HP pirang boy dilunasi kamu. Jika dia putar kanan di parko di. Asing itu on. Makanya itu melodang do sanggup itu manor sigaret itu. Paso. Orang mari sapi itu. Bili besongon itu parlapoi. Halaki pe habinun na mutar-mutar model lah. Laman hur barang namse. Sing itu on. Lagi dah ngile marutang muruk-muruk. Makanya itu melodang do sanggup pemanor sigaret itu. Orang mari sapo bili besongon itu halak. Ala tu pinai menakit di son. Ni puja di dibu sigaret itu. Ayah petok parlawan do pala setengah bukus na namin di jalo marutang ipedang nileyan. Alaki betor na parlapoy. Bolang sanggup kapan hurnay marutang. Bolang olal ke marutang. Bolang marlapo. Belum berjualan. Tu di ma jalok ko ngay nga pasigari ton. Hepeng na nga rong. Marutang pibang lakuy be. Sigaret. Bebe nga masum-masum. Napepet. Parutangan tang dabot. Alamak kapihyas na nyo ba? Aboy kano ditapo mang nadigab ba? Pauco. Suwa ka ni siri? Oh, Pauco. Maucok. Ay namarhuwa ko di si. Peta just tok itu jauh peta. Arong mga luliho. Nang manghawa. Wala na may meking hiyasod daw. Ato lumak kape humun. Isyo ko mga luliho maucok. Pokok na rong mga luliho. Porluhianin na. Beta ma. Eta, tu jauh bujuit eta. Beta mak. Ale hukni majo. Serius majo suku ko maucok. Isyo ko na mga lulihawi. Adong ma, ide ngapi ma di jauh. Eda. Olo. Eda ise. Parlapuan. Anong mahuwin ni? Pada ko to. Na marhuwa na isuk do ide to hamu na ida inna. Pe maju berang dipuri-puri ane ida ni kunakon. Ibeh ko ibuan. Arong ibeh ko ibu bukus-bukusa sa langon, mang naro ibeh ko ibuan. Ada ngadong dibuan ide mananga. Hola buk ko do pulpe ko berni tiyo. Ali songon muruk ko bereng buhin ide. Bah. Bikak tingulo ka ning maktunggu tak ko iba. Wah man ko no mangulu siya ke. Aduh. Wah mo. Martunggu utang. Utang ahay. Utang ahay ko dilapon ni ide horo. Nasa dogo do horo iban na songon ni muruk ni ide. Oh lo utang. Biasa mama ucok.
Tahu sa madalo si kaka sini. Ay lek ka hubayak. Waka sape iro ka iba na makatunggu takire. Aku mamanodok na kumangulusyo ate. Pak Ucok, maru tangi HP ho dilapun ye dak ko bozo ate. HP si dia lah ho tu lapu lihat do HP muda. Dak ko tu si ho. Dak ko bote ho manong mga lusi de. Dang rusak ko. Alusi manong ide. Jitu dia do HP nguna seo palang tiap para ibon lan lahu tu lapu. Ha? Sapi mo ho maru tang di si. Ipeng dilemi tohus tiap hari. Wide de manuh tugil. Manuh nomo. Ari sohya ho nomo. Jadi sigaret tu tiap hari on gawe ujalo mas ini gawe makutang mau. Pak Ucok. Mar nomor pe ho tiap hari ko. Gawe maru tang ho di lapun halakan. Dak ko tu si. Ho mga lusi de. Dok ko na hatam tu de. Oh, waro tu nono nak. Oh, mangulusi mau Ucok ah. Sono manodok kon. Dak ka biarong di puri-puri mana. Dak ko bekin dak ko bang turia. Nuri pun di puri-puri mana ni mu malau. Alusi malau. Daripada ipailan nunau ibu tu surin nak tetangga nunau kurang takut sih. Dok dondok ke gimana? Oh iya ke Pak Ucok. Gemilan nunga tetangga kan. Ribut manungi deh di sini kan. Mang tahi bagi ki hola nalani ho. Ali nang pisong ni. Martabu ni mahola. Sawuro ko nanu tiri rangi ho. Hanto. Martabu ni maho. De maho buni hiyak ko. Unang sapitari de mata tawron nungi de tu buri-burion. Martabu ni pendo na di rangi di batang ni hiya si dok non. Dak ka di puri mana. Dak ko beking. Hui pun di puri mana ni mudah. Olo. Lama. Buni hiyak ko buni hiyan. Olo. Utung mau Ucokin makgabus. Toy matahe. Asal masalamat daripada meli ba. Lo makgabus maucokan nuto lagi. Pas du tutuni ko ni Pak Ucok ba. Lo maybe margebus. Alana ko malu-maluri be menebuni hun haburu ko ni mata ni ba ngurang do di be mile. Nang pemergebus si betu edaan. Belum makan kau mau Ucok? Belum. Belum makan kau? Belum. Lapar pula aku. Lapar iya. Ya lu makan lah kau. Ada nasi kita kan? Masih ada ikan kita kan? Makan lah kau makan. Kirain nawarin makanan kau. Nasi dari situnya taunya. Kenapa kok Pak Ucok? Kok kau tengok aku? Enggak lain. Ya aku tengok lah namanya istriku. Cantiknya ada ke Pak Ucok? Ya cantik lah. Udah 3 anakku. Anak kita bilang betul. Iya anak kita. Iya. 3 kan ya cantik lah. Ada anakku, ada boruku. Apa lagi? Udah gawe marah anak merburu ya? Iya. Cantiknya ada Kak Ucok.